Hello everyone, welcome to my channel. Ngasi video se beardo gi aloe vera gi unboxing video ni. Ada ma'am aina ngasi se unboxing to by reason na aina beardo newly launched of aloe vera gel aina use to ningduna order to bani my official website teki adu se my MRP se 250 ni adu packet amada 50 gram ni adu 250 rupees ni ma'am so order to ninga tardi my website natro any Amazon natro any website use order to yagani aduga easily se market available oi aro aloe vera gel gi kana budi sise ko 3 in 1 ni adudi sise ko skin hair amusung beard use to yagani ado ma'am skin dadi sise my kana ba se my bottle si iba natraga website iba sidi ako skin da acne amusung moisturize ogani ado hair amusung beard sise yang kana fangani habita sebole ado newly launched over amusung aloe vera gi gel ni aloe vera basi ma'am prong khangnari yang kana ba ani aduga sisna akoi gi beard amasung mayam gi akoi mens ki di yang kana kane thasabale adu damang te ma'am order to jabani ado 2 to 3 days matung le soida update to gani magi se use to kam kane amasung ado magi pros amasung cons to soida update to jakani ma'am order to ni mutaraga su magi website natraga Amazon de soida order to yagani aduga aloe vera gel se ma semok matamda mainly aloe vera extract amasung perfume amasung yamna chemical use to the product ni ado mayam ngasi di matang solution jarge mayan video se last ping betaraga di please subscribe to biramu amasung share amasung ai channel se mayam support to biramu thank you